kajing ya keren, ya ki mat ki bakta, ya ke imlang salang, bat kajat penrio. Markhmat, bat ki Riewkhmat. Perlok akan ke program jengi metas ni, jong ke batu CTV, ke bangi ai kerteng, Markhmat bat ki Riewkhmat. Mentak kenting dan hang ni, i nom Riewkhmat na poso yang constituency, iba Samlin Malngiang, iba Riewkhmat, na ke Hill State People's Democratic Party. Ba Samlin ni pedang subah IP sikini program jengi, kandidat kini ke program ke ba ni walam sekipat ba ban pen itu ekonomi Riewkhmat jengi kiba Riewkhmat sekian terbartawan ke jela. Lese pipi dang dei batma ya ka sanyi masima buan kile sekian patip sang jepi. Lengba kani ka program Riewkhmat ban pinya ya sami ka khana jepi nadu man ba pidang khana hangnu lakhai pi hangnu play school hangnu pi pendap ke jingpule. To ngai kublai karpang efi kum ka badsi TV channel te kabayat mania ay kini ke baki ba jongi gen tip habe de bat kinomi Riewkhmat jongi teng song ban ai kublai sibo ne pi bat kham tam ki ba ki ba pe ni channel te hoj ke ka ba ha ka jinglong ka jingman ka ba nga lakha ya nga po ka snong sao so yong te lakha hayeng ndei hospital te kalong ke ka ba ngiwan na ka snong ka ba nanong kondong te ngidon samut para hayeng te arngot ki kan thai bat arngot senrang bat nga de ba reddo na ki sipara baro te kumta ngaso banong ba nadu badang khana kajing im jonga kalong baj asno te nga he ngasan po asno rengkat bat imei bat ki hanman bat hadin katu kat nesnam ka ba nga ngala kham he te ngampat lek cha school te pitip hi no gondong ni yo bon kilat kan ti ban pap namar gi don bon ki kamrap te kumta hakui kapor te kapelong yanga ba imei jongi iju song dukan po yo so yo sisen chita yo te ke ka ba nga ya lenti kan ka jing lek yarap ye imei ba imei jongi long bala di ba bandi ki marba mardi yang to kapor po yo so yo te ngiduna kinong tri te ngaju lek yarap imei ha ban lek disayo ha ta kapor ngadon prasnam i te hadian nang tu ngai i ba kalmet school te kajing im jonga ngai i bakalawai kanom don bat kata kajing tristom ka ba imei ilahi kaya ngala ong i ba kum senrang breong sula ran ban disa magani kade kamram jik kan thai hangi kasi ju khen te han rei imei jongi jong iju pensuro ringi ban ong ba kani de kam la jong di ban la te nga ngai imei te kumta hadien ngai i ba kani ka jing disa ka jonga ngai thu bang adon kam ya ka jinang jing stan te hang tu ngasdang ban le Kanus na makata por ada mapit. ha tu ko por nga ada prasnam realize ganang late school te habang la late he class 2 i ken ho te ngala kamslam te ka jing late school ka jonga ngala late mun swa dang red room tu i me la pha askos ngi te ka kam jangai ka school na sinong tengah pep no sipor te hadien tu ngasdang biang nalas dang karta jonga kala kham he ngasdang husnam gi khat khandai spa khandai pau umtahi khandai pau khle khandai pau khandai puar te na la ya ni karta masnai school te nga pule minot ba banga kwa ban nga thrang dal de ban nga juyo ban ka promotion double promotion ha sistem te naka masan lek kum tu ngali class 1 direct bat ngawan sakmat hi na mangala he karta te hadina class 1 te ngapa class 2 class 3 te na class 3 ngalek pendap hak school government LP school po sina umsa te hak tu ki por ke bangilit school ngitrish tom ha bat ngapule bhai kot kumno bangan poi sakmat te ju penseluruh imei baki henman jungi rukilit school tu por ki sange no na pedeng sipara kidon ki bala late class 5 kidon late class 6 te ki sange no ya kam puli te yong bastang pi pidin pendap ya jing puli ngakwa ban penang pesta de pi te yenman jonga ruki ai mesim kumta bat ngala late school ba te house nam kandai posa hune pesan ngala pas na po ka LP school te ngalet pada po ka UP te kata school UP bada bangalet ka de po Wellingkot tolong umyam ME school tu por ya te nang tu ngapuli hang tu ngayo double promotion class 4 class 5 class 6 ngakamlet chu namar ba wan mahai sakmat
tengah kerpat i headmaster tu kapor i babu MG lingdo tengah sok bahasa ai nga bangan sok kelas 7 no nomor 60 kelas 6 te ino hikai yong kata ka bom la long phin ai te phi mo te ngalabu ke jingkular hi ban ngong ladang nga ngamla ban pas bha ka hafiali ke masa drop no yang as kelas 6 kata ka dei ka thong ke jonga nadu dang khana kanon kata ka kot ka ba ngadei ban target ya ka ai ka bang tumu ke jingem dia hadir nang tu ilaya song haka majing komiti yang bangam la ban rai marwe ira asya ka MC bat nak ka MC yang khuna sa start tongin aila bat akata ka jingya late mangana class 5 sa class 7 dia por hafiali ni ongka ME school bat ka high school dia ko to por gi aswa ka result na ka ME school kila ai class 5 kim don bapas nomor ki fear subject pi kim yo position half yearly the class 6 so kalong kumjo poi class 7 yung to class 7 don tang yuwe ni bapas bat bayo position te ipan bana ba kerteng de jong ba Samlin Malngiang ta ada sukuman bang alai nak tajing shot drop bang ngaso thu hero bang ala pas te ngaso sarong mai ka bang ala le ba ngap pensita mildi te hadien te tang marwei tela adap mta ka ME school ni don tang marwei bapas na ka ME school tang mangai te hadir nung tu ila declare saja ka high school mo class 8 but class 9 class 10 na pedeng jongki class 8 dom dan bapas class 9 dom dan bapas but class 10 ru klem don ki bapas ban clear lot kita ki subject barok ban pas te na lang no hikai headmaster wang la ka ME school matang ba Samlin meroi pas te nadu kata ka ai mesim yang de hajing sha hajing school jonga po school ki ong bau de bajrang tam mala he kerta kila pendam ro yang ki ong kumnun with school kite lo long bajai tu ringa ngadon ka thong kai ki jing kran jong ki wei ngam soram ringa nga priang bade ki dang amla an pendap ka de ki jing fear ka jonga ka bangan amla ban poi ka thong te hadin nang tu kai ka ba priang ki bat nga tristom bat nga pas ka jing pule class 7 hata kapor bat hata kapor ipa jungi klat no ti da klat ang tu ti me jungi ngala mot ba nganam lech school shu hi namar ba na ingin la banik mo tan ni nang tu nga lech yang ni school ba na continue ta hadin nang tu ba de ka ja kumnu we na gino hikai jungi hapo tolong umyam de ba chem san sbat mat ude u de kana po asam ude ba start ba banikai to advice nga wong ba pet nga ngam don shu hang ni ngai me mi start kabah bin school ma shui kata wang wat pentip lagi tip na score yang gin soong yang abade mi bo pensulun pat score fi te ngalai school no po marbisu te ngayo apo Saint Paul haya sekali school apo marbisu school fadar ngte te ngalai interview shwa bahan lek yang te class 8 te kalong bastom te ka school ka bala he na ka dong ka tha jongi de tang ka tuhi ka school ka bala kampau te ngalai interview tu ngalai badi mei te kila don ki khna ban silong ki mi ki pa ko nyalam ban interview ban yo class 8 yang te po Saint Paul te kita ki interview go wan sekman kila mi nang ta ki thu yang idem dan chance ban yo te ngaro la su du jingkerman na ki dong silong ki du umtai ka school ban yo admission hang ni kumno nga kan yo te nala rong nga ba di mei la sia mi tak interview la kali bat hakabakot na kalang fadal sil banus nong kanri ak por yang tongan ai special yang ni kun jong pingan datik bok de benyo ai next school hang ni te mas no kum tanga keman ma bat image jong idla keman ma bat hang tu ilas nanginga pet relatives ni median pendap ini jupule mi wan han ke school bat ngalabat ya kata bat ka bakong sanru kalong banga chet burom hai me habang ali school ngam kwa ban long bodakai ngam kwa ban sa bat subject ngatiang bayo ki khot image jong ai school lai kot i laki noi kai kot i kimi pa school ka pau ba ngilong tam sning te nolor ba image ngi de batristom te ngam kwa ban penstom i ban cha kot school kata ka de ko ka thong ka jonga te ngele pha ban ker na ki kam ke bangan hap le jing mot kat kum ke jing tha ki kai ha to ko por te hadin nang tu nalawan school po marbisur ke i bangan kham jorong la kham he bat kinu kam ki ba po school bangidon ka function kabut na ng hikai ki jiet ba yang ban long sekman ya lam me ni ka group kum ta te long captain me ka ni ka group
teng ye la kai sport ngi chat yo ba ya karat haus apa marbisu teng ju job lut mengi na dong sedong kai ke bang yalam ngalong disiplin ma yaki kena baro bat ngam ju ma yaki yong me mila nang ma bani le ma cepat no teng kena ju ki jaitu ban ra ki jat kira tang silang kira he te ki ba ka wei berkira kendiat kum tu mo te hadian ha ba ngai i ka ni yong me mila nang ha dunas tang kendiat ngong ya keli ka i ma duna ra mar kat ka jat ki ngai lotin da pi mai ki jaitu no ki tiang no ki long ki thakin tengi penceluh dah nanti tengi penceluh jangan kamu ni job bet yang kamu cepat tengi job bet kat banyak lagi competition ni tu dia ki wan ki wiki activities so po school ki set ai leader bet jangan banong leader te kata jeng leader tak school tengah poi perkhat hi bat nga pledging mot ya ka jeng pulih jangan bat nga pendap ya ka matric nanti harus nam arajar te hadian ngal da pendap ya ka matric nanti ngala asu tenan ngatrai stom ha tambahan rei hak bakut nga pas yang matrik third division lu das tang si gato kat des tang si mak ban man second dan ring atri sistem tambahan le mo atau ko por ngi ong baka matrik ka bat ngi sulong sngau nervous yang di ban pulih te wala ka tarung ya atam bangan wan sakmat ring wan third division adu jinggerman ya di yang kum no kan le te ngala le yet class ngatap class sulong keleng ban hak bakut ngala rai ban le po sulong college te ngalai yet admission hang te bat kila te umpajai ki ong tep yo num yo kata kali ke Markhmat mo te hadin nang tu kerta bukan novi pass matric ha karta ka ba ha tu por kas nam khat khandai spa prapuar nga pas arjar khat pras nam pas pi khat pras nam la he ba kin man tai khana ta kasan nam kila pas kan rus nam kila pas te nga yo kelas hang te bat nga police tom ngawan bet national pi te bangawan national gum kena nong kendong ngawan po Silong College te ngayo kelas ang te tengah setenat sibun bagayo ka Silong College ka ba baro ngila ban yang kat kerdan te hang tu ngala pledging mot kumno ban pulih ba ban poi sakathong bat ngala pendap ya kelas 12 hang te haus nam arjar ar te kumta undang tu nga continue bat nga pulih ya ka BA ban la poi ka BA te ha ka kelas 12 ngawan second division telah po ya kabi tu te ngalai le bahai kumno ban yet e taki major subject bang akwa ro ban lek major da ka political science dan rei ke apa ya ke ba su mat pang kum ta te nala kwa ya ta boro ingi tengyan ta ban yo ya ta ka political science dan rei tu por ngayo san po rio ya ka political science kelas 12 te ki pas ba tu por ngam yo ya political science bat hak bakat do ngayo ada ka major kasi te ngalai pulih hang tu te ngasngau banong ba ngam so tenan tengah sim interest kasi bagi diktin lajong tengah pulih ba te hak tu ko por ni tu da ba syai fi kadon no kan ni election arjar lai te nga hau arjar hak kwat khandai spa khandai pupra hak tu ko por ni sinong gendong ngadang lek tang ka kelas se jak tu por te image ni su ala ai kerteng te uni ru la long te bot la jrong ala ai kerteng la mi don kam ipik mo te tinggal la mi ta ko por oh pat don hot da kaskat bolot bing tu te kanai pu pra ka bot la yo te bot tu por kadang kat rius nam tu por te ha po sinong di ong banjiet banang bastat kumno banjiet banang puling ijan kijiet yang ha ki ong long ma pi te ngalong puling ijan da ka por ngakarsan ya ka seng ya ka seng UDP tu por ye ba RA ling dok bat ilayo jeng job kena kupra te kum tu nga continue jeng pulih ngam poi perkhat hi ban ong banyelik pan kam ne pan e ne ki petition te ngala pledging mot kum ta te kata ka jeng lek ke jonga ngai i bakan ke jeng ka don nomor ime ai pisa yang man na kasngi ya ai sau po ne lai po tingka te ka bai kali ka long RR po ngalik ngawan na sinong te ngawan na sinong sini si po ngalit ring bet ngawan bet na po sao chadu si long si po balik si po wan da bos misal te ngi extra tang si po te ngi bamja rak tu ngila atap te ngi le bertiang ngim dei ki kon ngi bapa ho ngi wan na lo yeng ka bai me ikersan ngi so thu e jing te ngim ju dot ban lek sini stai tang ka bam bet dadap ka bam si yeng te la po si yeng la than te ngi la bam si bon ha yeng ten la poi kum tu sa krek kot si kum tu pendap kami kum tu to ngiladam ngilaya sakmat
Te hari kita ka jing ki1. Ko mak ta ka por ngam pentip email jong ni bang apply kam ngi thuak fi. Arhajar lai. Kata ki arhajar lai. Arhajar arung la apply. Te ngali apply dah kam polis. UB constable. Te ngala apply ngala mare bai ta kam. Kan bang mare ka ro kong met. Te pon interview ngam ju yo. Ngali asin ta ka por. Te ngong ngan polis wa mo. Dalam poin ta tengah continue baik je pulih. Te fasiam tu ngalik kasim tu hadian. Ngasabat no ya ka ekonomi. Ya ka economic nomor ngasem ke economics. Pulse bat ka kasi ke major bat ka history. Te onalang la sabat kumta. Te hak arja la ke election. Te ngapoi kersan no iba HDR iwan yet yang ngapo sinong ki pajbak sania pi. Kesenam ke peningkong ngebai job. Kaba mai tu por la sa break ila job iba RA ling to. Te ikot yang man nak ski wan si yang jungi. Te ngam ra so don mon mo kata ka politics ngamot ban puli ba. Bangan yo ban hikai ban ye mo kan poi sini hu dengan poi po ka college. Te ring lap mi ta election klat ka puli kot fi. Te sa feel no ang ta kan. Sahabat no ya ka economics. Te ngam la su ban clear. Te ngawan cepok college. Aku por dong long principal ikong Presrina. Lengdo. MPR lengdo. Te ida long itu tengah kasih ngayo bon babi. Ya ke major. Tengah yo kumba nyo popra persen. Duna stang persen ngalayo distinction ya ke major subject. Tengok ngan drop no ya ke major subject ngan general no. Imsa ya. Yo kilit perkat sta yo nomor ba me ngati kena bagani ka max ka ba miyo min poi bicini hu kilit perkat han ngami nang tu nga perkat nga su ngam la le isu ngawan jubab sei ngam la su te nga hab ban drop no ya ka major subject ngan hab le general no te nga sabat no hangta ngale general biang no naka fasia bi yang ta te nang tu nga continue but arhajar sawi gum tu te nga pe nga hab yet hi kalat kal ti kum no kan suap ni mi ngala le ra ngala rang ba ala le rang ba kum ta kaleng ka san partai te ngarik pan kam no kum tu na MLA jongi to por i ba HDR lung do ti yang ba kam sarkar ke jenjar te sonya rap no yang hang ni te ngapo yarap i bat ngarik kelas te banyu tu i ru balik kelas mlong yo yang nai tri sup nang lit kelas te ngarik morning no ka shift no ka morning shift te ngaset ki na yang jongi ngasa lai kram tu ki rin baje te nyu baje ka sedang ka kelas te kan ai baje ngala mi bet ban litri pada. Mungkin betip yang ngalit kelas nadu fasia hadu finalia. Mungkin betip kimot bet bangam lit kelas yo. Dan ring ngatri buri bet napo ngapuli. Bat man miat kiwi kilak tiak ngapuli kon. Tengah pendap yang BA. Haus nam arjan rio. Dan lapo yang tu ngakelatri bet i. Te ibu yang aban ases ya i hayang. Te kei ka bangatri kamu tu kopor kolong kakam ka ba mo. Jingsi barian te kakam ka bakia te kong ngala so thai ya ta jing trai ki jonga te hadien nga perkhat yeldi ke kakam ka banga nga trai hot kerit kat ni dangam trai banga sadu ni kakam kumnongan yeng hala ki jong kijak te ngabu ta terkat kawe ngong ailat bangan trai ke ni kakam nganempan ya katulap ka bahe kat ba uni utrai umpat chania yang te nga trai sto mi ta kakam ka jonga bat ona ki brio paro ki bawan don kam na po konsi ki leader na ki pajba ki wan nga handal ki bat ngerap ya ki hatakalenti da ketien ka ba don buram da ka ba ngakren da ka akor bat ki brio paro ki senia yang bat habaki wan mandon kam ya MLA ki yet so yang te jingit ki yang te ngaya ya thu ya ki jing sang am ju thong bat hata kapor ngai nagalang MLA ula kam suk handiat ta jing trikam ula sania nomor ngala irap yu dia tak kapor ngapan penhek tulop no ken la chania no te ngasuk dam don mangaruh kam ju kan fir te kam la don kamar kaliang tak kapor ne te la don kamar kaliang te la yarap dia te to ngala tristom hi kum tu te hadian tu nga continue but hadian nga yo bantri po PWD kum workshop yang continue no tu arjan rio imat ngasdang arjan rio itu arjan san Desember kan join ta kam kumu sectional assistant SA. Te kata ka jinglet tri ki jonga kumta. Te ngam sngu la sya ba so sa anu ta kam pulit pi.
Tengah le tab yang kam SI kemut kata di kesin ke balai. Tengah lama rep ha. Bat ngalala. Poi ha kareteng ngaklampas. Te bon kita ki balik ya simbanta ta ke interview la license so sin ki ong kani te ka ade ki jingle tu yo. Mo. Ni ki kena mo dang myo ya kam kin ong bet ba ki le siliang ki polis nei. Handai na kaleng jonga ngala perkat sin perkat. La ade ban ya ong lang bakalo gumta handai ong kani kam dei gumta. Nga simil ding ong kani ka kam imat kam ya tho bat nga. Ngam ya hab no sip bangan trei kani kam ba kam dei ka kam ram jonga kam dei ki jing jonga bangan le chakri apo ka police department. Te to nga ai ngu ya ki police department ngong kam long ya nga bangan trei ni nga hun ong ta nga klam knyum. Ki la ban ong o ba ki le thok bang kwa ni kam myo ki knyum no itu ka department. Lene ya kinu ki recruitment ki ba pelong ya ki interview. Rai nga klam knyum. Ong to kala biang katu. Te ngawan pai biang 10 di him tu nga trei him tu. Te dah dia nga ya lenti kan ya kata lenti. Ka ba nga layat kum ba ter arjar pra ka poi biang. Te ngi poi biang banyak ka trei lang him tu ba SDR te ya rap hi te job biang te arjar kandai ka amnesti poi arjar kat lai arjar kat sao. Tu mo. Hak arjar kat lai ki paj ba ki la ya kwa ya nga ba ngan mi khmat kum MDC. Kata mo. Na poi na cerita ka bentar ka ba yat lenti ya kanika. Politics. Te hata ka por ngam poi perkat il di banongan yeng ya tak MDC. Oh, pi kalong ka ba namar kini ka juk ka ba menta ni kren ka election kalong ka ba namar tang sin kren election ki briu ka kli kat no don pisafi. Te ka yang abang nya chakmat. Te ngala tristom gum tu ngala pasyau kandidat ya UMLA. Nondolo ka bala ailat yang hasil nya le MDC. Te me iru yang dam don pisah ta kamlong. Te ka te penjaan no kanya. Te ngala kwa ba. Te ila don ka meeting. Jong ka seng kongres asoyong. Ka soyong block congress committee. Te ngala pan pau ngom ba dolong ka bala nganyele da PI tikat. Bat ha bakun ki ong hi banyele hi dai ba HDR. Nama dele mangayo pim job. Te ki ong nyele hi dai mahe. Te ngahun no ya kai baro ngong ba kani kam tho yang hang ni. Te ngala kot kum tu. Te ngala ya ti kum tu nga trai kam kum tu nga ya be ka kam office tengah trai stom ha kam office rong am ju i. Kai ka ba ki ong ke officer ki tha yang ha kam ram pandap me. Te hadin nang ta arjar khasau ka supi upta fi ka politics mom da de bangang don dawi ba sidian don daw yang ha. Te politics ki don gitu gibrio bade ke balik ya tu kana si o baba Samlin te jangai na pi manta juan shu sipi kumni kum tai te mi ila page la observe tengah poi perkat ali ngai la kam te ta jingja jongam dei ban ong banga ja banga so thut bam yo tikan bakyar ye i te ka bakut chucha kum ta masal kut tu arja kasau te mi ru ila pakti ni ong bam long shu ban ya jan tu brio namar ba lu asdang menyelek persa yang tengah ngadon kam surkar kuno menyelek persa mo Am hakano kam na ka kam jong ba SDR pi poirong kam surkar. pi nah kam ba SDR kalong kum ni hak tu ko por nga jon yang sudah arjan rio temu de komunista tu upan yang ana po ka office pul di ban dipiuk yo haka kam ko jong u kai tena kana ki officer tu ko por tu minister ki pa kai po ai ni to pi tengah yarap yo u kan assess yo na. Te long kam dei banong galong illegal long iyat ling ba taka channel ka ba la ban long te hadian nang tu ba te nga house nam arjar pra mas dep kum tu ngam tre shu iken bandon apo jong ba HDR long kwa ban leit na office ngam kwa ban involve ko politics bat ka government serban mi ngam kwa hiru ban le asam te hadian nang tu ba nga le kum nu te nga shu rap i di don kam i phone nga leit man miet na mastam kat ka ba i don kam te nga rap i ken. Te kata jinglet jonga man miet mastap kum tu tang sin stayo na asin stayo nga sit lek. Te hadian nga ja no kum tu ngam don por te la don si kon ki e tu mo. Te ki kon ras dang he e kum tu te nga ha ban se bangan pet ya ka yeng ka sam bagi kon ki la school ngam don por shu ban lek kum tu. Te kata jing ja jonga hang ta te mai ti ong baw la long ile percaya i ken. Te kata ka por ka bang itu epi bai la kran hi kum tu mar la pha i ba hieng la jong na yeng bat ki reurang ba na sinong okilik kan i kam dei kum kata yam skap su bat yang dan kam su bat hadiang tu kami sa order transfer nga hi tengam dan plan ni ta politics lai ngen yo pisah kum ba ong fi mo
Te ho nya kwa penyelek pai bak yong yele. Tan re kelenti pada complete. Kayak yang imo. Te hadiah tu kaja ko blu. Arajar kasau. Te tu ko por ka sarkar ka warra ye ni ka dual post issue mo banomla ban tray bat MDC bat MLA. Te tu por ki resign no kan. Riewkhmat ki MLA ki bat MDC ki resign tu por kan mau. Lai do tong ba pen sengah nyo. Te hang tu te baro ki la ya sedang ban Riewkhmat sa yo pin le kum nu. Te ngong api kan ni pat rai na mar bakalong ka ba ban surai simen. Te ngahap ya merjing mo chuai. Te ningkong ya mer suwa bat ilok mi kon kyao i mei. Te i mei jongi ada kasahum tu ngala itu ya pi ba ya le MDC. I mei sutanat yo. Kamlong ban pin le saka ban le election. Nga pa skor penang pesta de pin tre office te la file election no sai piram pin tre yupan te nga sap no nga hon no yak ta ngam klam isu te nga syong no nga klam mi isu hi nga chu le thap buat kum tu te hadien andalami ta ada katsa baro image jongi election ni sitai let yo election ni stu yo snow ki rong ba ki tu image jongi lamar bangang la tre kum tu bat ki pai ba te Kiong badai na pi menin ba pi klampen yang yukun jong pi sajab biang ba HDR. Te ilet cerum seneng yo sawi ta kantian. Te mai te hawi gasngi ikot kenya si. Te ikran nga yo ngala baklak kan ni pi sisen. Te ngong em pim pat bakla sisen. Kumno imain baklan kan nga. Imjukan bakla ime. Te ata kapor ngakaling yo pikran ayu nga klam pat bakla ime. Pi seneng nga pi pen i nga kalti ka badai sudah. Yung kalong kumni. Namar haktu ko por piong banyale election ngong ya pi mlong banyale. Ya ka election namar nga pa pi pinyo kam sarkar. Di nang ta. Te ko to kabal adap la biang nai kan su. Yung le kumni. Nang ne se kaman. Lada pidan jingmut banyale nga sya subha kum ka kami. Ta ngaru ngam perkacu hi kata. Ta ka ya bi kum tu. Te ka jingjar ko dang jarum ta te email lo ngum ta. Te hadien ngala tuat jingmut suak te kiri orang ba jungi yawan kenca. Gibriu ki bedon bat ki parti kongres tu kupor. Ki itu ki bomdon. Te ki panjing karpat lang ta ki ong dolong kepala ain penyabit ba Samlin. Ya kan set kod i ba deng Samlin pi sesnong. Te dalong kumno ki wan kendu yang akatu kat ni hon. Te ngaru masu dei ngong ba kani kadih kabu ka ba ngan hap simban hap nyele election. Te kumbong pi man ni ting lera ni yung nasam bat na yung nasam lo yung kasong pi ngi long support bet ni te la sim ya karai banganya ini election bat banganya ini election te to por kan ni ka isu jong kan ni ka district council por ba ardan kalong isya ka wain ka mat ka bang itanat pa ya ka parti HSPDP apo jing lam ba ardan te ngali kendu ni kong ei bang isu ai ku blai mag ngai thu ngi ting sa don ka parti kongres nge buat ye itu mo te long miswan ai kublei pi ba pitri kam ha po de konsul te ila sutonat hi te ha kawi gasngi mai tu ila trei bham tu iklam no mo ndala khalam tu te ka ei ga jang tu te ngi po ye kin ba ardan kum tu la ye tu te ka poi te jingir san joki te i ong ba ardan nganum pun bore pi ka song ha pi pinyale nam yale te hak tak por nga kau nganya le bet ba. Te tu po tu ko VAB ke song shit ba fi. Te hang tu kemut bangi bo ardan kwa ban wan so yong don perlong. Hi. Te nang tu ba de nga pa ai ti samla jong sim organize fi won penchai ba ardan halor kanika VAB kanika an jong kirang ba sno. Te kata ka por mu ka yat. Tingi khot kum tu klam lut pisah kin dat ru. So ai public stibet man miet bat hata kasmi bangi pelong ya kata jingon pencai ba ardan te atau por nga bat ba SDA te lai pa jingmut te ba SDA la ap kleo kumno ka long te meeting jong ba ardan pias ayong la khang lo itu kibriu la fu ni yong ba wat na yele tu ka meeting na mar tu meeting gede penbet ba Samlin nga nang buri et fi tiap na iru ngam tem kata ka jing le buri mai la dang dom yang ta ti yon pencai te ngia penbra kum tu te kipai ba tu kasni bawan ba ardan hang tai kumban Riewkhmat kipai ba
krempel dia giwan hi. Te ka jengki nang tu ko mat kala sawama. Kala ayat bah kata eh. Te baro-baro yang kiong bet yele bet na ka parti sing pi. Karno hajar voters dan apa. So Hasa yung kadon gumba ar punyo hajar bot. Aku por. Te pai bak mi rio hajar pi krempel kami ki lawan bai ke. tangkam jelang ke bemdai ke election. Kam dai ke election. Dadap nang ta te ngiyat yang tu pai bak baro yang kiong yele bet sing. Nomor pi kini ke parti HS PDP. Hasa yung keladon base lupa. Nomor baling ngom ta. Moi ba HDR tu ko por job no sing pi. Artem pra bat kanai pulai. Ti ba man rasu ila job si se no ke parti jong. Te hang ta te kemul pai ba kiong tongon pin imbiang na kani kini sembol. Te ka election te arjar kat san tu ngila ya cha kum tu kamlong election lu. Te hadin kalong hau arjar kat riu. Arjar kasan last disembar kalong. Te nalalong tu election te kipat ba kiong yeng ben. Teng la yeng ada ngam perkat ngam pek ngam don pisang le omno. Kiong muat ku slai ke pisah. Tengah sedang banyak ya taga election ringkat ban bardan nilai rap yang asai bardan te ngam la pi ban ong de kumai pat. Ilawan pencai mai la ya rap mai eng tu halor taga VAB begini kami pat ke parti tinggal ayat keleng-keleng. Tengah pej ba kat balik meeting. Mana ka wei ke sinong di pencai suai ke VAB. Kimi bet ke sinong ke badon yeng saus pa yeng mut pej ba te aspa lai spa umi fi. Te hadian 18 ni ke election tengah organize ma tengah layale. Tinggal ayat keleng-keleng. Te hata kajingnya ke jonga ya taka election. Te baro ki bapej na bar ki la yo ihi ki ong kalong ka ba Te kalong ka ba yang abanya ke election kumnungan job platip himo. Nakalang kon ba HDR ka doi we. Te hata ka port te nakajing soren bat ngai sudwai ba yo bleng. Yong kwa ban chakri bahai poj ba. Nganam kwa ban le kanu ka kam ka ban penjak borom. Ya poj ba wajit yang kam tam ya ka so yung konstitusi hibrokowi tengah alaikan bas tak jeng soren teng situ ipi ngaladu jengkarman don kibri kiba tiang ban mi namar ba nakalang UMLA don hakabor yo sa kapot na sa i kumniom tay te kimnot ban mi teng akan bas election don bri tang arphongot ru ngaya lakaya hakasinong ka bahe idon ta khasan ngut ru ngaya lakaya Bat hadin kecing ya lenti tak election kalong ka ba Bat ngadon ba ka confidence ngong bangan job ya ni election. Pi ka por bangele ya ka MDC. Te mga ngele na ka party HSPDP. Kon ba HDR wele na ka Congress. Te wan ku par CML wele na UDP. Te kontiu borlang CML wele na ka BJP. Te ba pret maulong wele na independence. Te kini kecing election baro ang tu nakalang bawan ko paru lai leteng wang bangal along senior ni lakam lupa kabut bang sungu dan pelajaran job baik te handrei ke ei bo paj ba start so ban aingu yo play bo paj ba jong ka soyong no spong tu ko por ula asya ke jingkela bat ngala job mangai ka election ha ka MDC Kini ke election ba pi job first time oni arjar kat pra. Try ke ei ka daw ko ba ki paj ba try ki kala. Pibut benong ba kala ba kijit yang ba ki kala banjit no yang pi long hajing isamo ke ei ka ba nga ngayo I ba kini ki issue tu ko por ka long ka we ka ba kata ba paj ba fi namar ba ka VAB te ni kran ki paj ba tu ko por ba sa aras we rong ba sinong na po wa kan so dei ba issue ya ka we ka NOC sa bang sa aras tu por Ako por badan giba complain na po Agent Hills te asan po High Court lapan mi ko order kini no ba NOC nakalyang rombas no kilaban sa aras te ko tuhi ka pan long paj ba ban pitar slavi te sa kawai ru kalong ba arja karpra kami isni kawai ka jingja ka ba ja po ka gas house jong iba SDR Marblins in te sa kawai ru ba kipaj ba kilo I bala job si job ka jinglong anti I ru kalabon te sekai ka kamru ka bangi hapo snong ni mat bangi ya ka jing senchar ka long bet ba divide and rule hi te kini kila ngia asya ki ba bat kila kwa no ka jing kala te hadien bangala yang ya ka election te nga pensai bet ya ka nong rim la jong
ngakwa ban wara ai jikla so yong te ka ba ningkong kalong bangi so yong kisno gi thau ki sanchar ngim dan put dan sa ngilong sardar ha ju ka chinong sau san mun uno kanu ka yeng garung situ we sardar kanu garung siwe sardar mun ngim dan te kata dik isu ka bakmat te hadian ba ngayo i kan ni ngawara ngong ban chua sanchar klem uput usam kamlong te ngawara ta ki isu pi kini ka chong suk chong san teng ngel da kalong yeng ha ka we ki chinong in don lai sau mut sardar sibu ka we ka khon kala ban de situ sardar ka kemi garan showe mdei ba ka pai tang chinong ka yeng ro ka pai phing tu kin don ji stu baklang tu te ngawara ai kan ka mat on pas thu ban wengi kan ni te sakawi ru ngai i kadang duna hi katu kat ni ki banta ka be dei kumno basenchar namar teng ka jinglong jong ki MLA ki ba sakmat mong le ba kisniu na ki ba teng ka polisi jong ki ba ki job election ki khen be ba ka ba han ri pai ba de ka kta fi kani ki jing transfer priu ki jing penher kapot ki jing pakam ki jing IFIR to PE te ka tur ka kta mat yong kan ki pai ba ki long red masim te hanang tu te ngai le election ngong wara ai jingla ndi shu bandon ngani jing tiang kapo nam tau nomi khada jong nim dei bani kapon ya ki brio batri kam surkar baden pu konsul jong te kinong song sangan bikin ngim dei ban pan pachnong te kata ka dik isu te hadin tu nga paling jing sana pat bang ailat ban wara ai jing ya jingla te kila aisha te mantang si tu ipi kalong bos tanap ha bakisnong paru auto por ki belong ngom ta mata bon kila italilon lain no stang ning tay ngamla banong 100% mo stang katu ni teligis nong kemud bakal ayat belon bat kawai kalong ba ngan situ epi ya ki kam snong kam thau ngam ju tuklar fi nga i be haki tu gisnong bakin jet yo nu nu u rang ba snong ning tay po so yong mensua wat ini ki dilar khau ni interfere wa malefi ngam ta ngam ju tuklar yong ngal ka snong ga jet yo nu nu ro ai bu ulle bhayak snong akam so dar snong ro kin jet gisnong unle bhai ksno ngadu MLA gitu kutri bhai ksno udah ubri bekerja yang ane bepersa yang ngaru biang baik te kata kamut kawan kita kajing baik te mentah po so yong situ epi te menen hikini ki por bladam POI ka mau marah mang tur uti ka wei ki isu ka ba hot ba namar ksno mau marah ka dito urus dong kat pakan ni ksno so po kalong sata je klau bai ono si bade ban pli ka wain store po mau marah da ban tai na klau yang ni ka ku ksno ki ka mau te mata ya ketur la dap soft baruan ti kamu tu NOC stan katu ka NOC sin mayo NOC ubrio wa pen pentrai kambet mar tu por dan puan ban sam hi te nak tak dau je ki mi sikna skul tu pi ban persya ya tu ban store tu te hadin ngai i gum tu te nalawan manga kum MNC ka tu kala bet ban menta kadang bet hadin da long male ki jingele kalong ga ba cerong ba da mar kala apa du chai kuat tu hi te kan iga paro ngi wengi kan sok kordot bikin nong snong kiling pisah kabot ngi weng no ekta hi kalong ka mindset joki menta ka khoi dot te kyong pleng no wan bri wa bah pleng gani kin galti te ha so yong ru kalong kumju te ha so yong ni nang dap menta kasnem ban ai lau jong put samparo tu ko so yong eri hang tu hi te kan iga snong mau tuan mas ndap ka so yong ru kimi lai so so dam tangi abi tang la put usam no jong mdan jing su bi jing ya rong jing mi te don stang kan dia da pokrang bat halau mai te kan ru mentang la ai kalau dang ya te kalau mai ru meneng ni ekran te halau mai ru gidon kawai kisno lau mai gidon sangut girang ba sino te kajuk ke sino hi te mentai kan ru la don hakalan ba kan ru ngislaan pendap no ban wara ke jing sosok bat kawai ke jing teli ke sino te pi ke bang bu ke sino mau mi itu por don artli ke sino te mentai lawan tang kawai ke sino te ki bon ba bakum kita ne po soyong kemad ki pau teli gidon Diki arpau lai pusno, te mata kata kala calut pi. Te kata kata ka bakongsan ka bang asu hunil de, abang halong no sencar de ban warak jing kelumar sino kai. Hau lu arajar kat praba pila penlem saya u. Ba cidi aring do adin light term lenter beban. Kumengi soro ba cidi ar ma job bete job ben. Mahya job ben. Lem no job. Te kumno pisau itu klip mat ba announce ke result ba pinjam api pi long kata ka ba kongsan ne mo long ha to ko por ba nyu bot ha si nyu bot ni thu ipi chua ban nyu ya bot na ki candidate ki bele ngi don lai ngon
Bukan meningkong hak tu ka counter jang tu ka hon ngon ningkong mga. Wan ba are ba chidia so wan ba juda. Te ba chidia la so tu i ong bato. Pet da job api ne job mga ya tak election. Klat no ya kam kan bas kata kan ini arang ba. Tengah ro hon to ka biang. Tengah pet pi la tribun senam ki bon kam madang sa ten pendap no mga kalong na em. Im la jawab ni. Tengah ong tom lele. Ya ka tong nya bi sakmat. Ten la nyu ka bon kembong ma fi. Kalong ka ba ba. Namar bele MDC nga senyong la stu bet bagan tam. Ka chu tam bet. Mbak itan ruspa. Ka MLA nga stu ipi mas ni le nga tam nga first round. Second round, third round tam mai. The fourth, fifth, sixth nga tam nga. Te long nga tam ro margin. Te jingele kalong nga ba Te nga ngam sui nga long confidence ben ngayo jing ken bet daldi. Ki kim nang shu ban ken. Te hadien te nga la itu ba nga la jom. Te pi ga long seki. Te nalapit ka margin ka bang tam to ko por ka den rius pa arwar. Te masin job to ko por ka don ka jing sngau mo. Pi ka jing sngau ko jang ka long ba da ingan le pa ba bu wi jang ka ni. Pi ngai i ba hang ni ngong ni ki priu ngim de ban kop ya ka bor song pa ba. Pi la ban ong nga de wan chu job lantar nga ba don ka pisa nga don ka bor nan le ka ba mon upai ba kom stapi. Te nak tak ada masan job ak tu por ngam kan mau su kai bangan le. Ngai su dua yu blai ai bor nga kum nongan sencara upai ba. Kanang bau ni upai ba ie jang kat ni ngalaan penhun ban penyaj bet ya kam boro. Te hata ka por ngai ku blai ba CDR bat iktup yang. Bat iong ka kam ka kia triba. Bat ngaru ala bat ya ke kantin ke bai i ong da job api nya trilang da job manganya trilang te ngasu koli ya i bat dadap ngong menta ngala job manga api nya trilang da em yong ho to nya trilang te ngasu tenat no gen kadu no gitu jing ya long syun te te long kumuri rong ba long ka e ka bang ye le ngim dei ban ong bangi syun te ho ki bri ba pet na bar dang ni na tai ki i ba o ka jing le persya politics kolong tu ringa em ngam ju dam mi ngam ju don tak jing syun ni abang ngalit jing le tu ngi kendu i yang yap riu ni ngalit yit i ngai ku blai shwai ngai song lang kum no phi long kum no phi ai kum no kata ka jing long ba jong nga ka mot nga respect dai phi long ki leader chung ngi blai lam khaman ngim dei ban chu ben than ne ta abang ayo manga ngan pan ba ke dei lo dang ngistang ban ben ban kong tar ki wei mot ka jing tre jong i kan fia phi te ka ai ka jing job sha ka bang nga job ni ka election ngai thu hok e phi ndala job kum tu ru te ngala kamen Tindala job hab ya form so karfi. Long dala tip bade bal aram no ba ardan bat kiwi ki balai de sitting MLA kadon gijeng rit mesiam banyak tu. Hang tafi. Te mas janmet ingile sing ba ardan yong lem no ing panji bet nei. Yong ngi don ka RDA kile bicha sarkar ba KDP. Tengile yang ta. Na le tu ba ardan chuan form sarkar de yong no kamlong shu withdraw no. Tengi ada biasanya itu kumung withdraw la panji bet kum tu mo. Tengi ya chakman. Teme i bade long kumulong yalam ila bandon kani katai yo ila banyu i baging makalajong hiro kadon te ngingi ya chakmat te ngarong amso i bat ngaso mes i sibon bat ka ka bangi kran ro bat hadu mantaro ngamju ikan du hi ro te long ka ka bangi kran tinggal ya chakmat ngilong balong kumni te hadian balai kami ini kerteng jonga ka ba khadu du na ki minister ngatrai ngakwa ban pentip si fi manta man ngimla chu ban simrai te khatwei baje man miet ngala lik phai na siang ong le om long su ban yele dok mui pan te hadien le pan be barning yong long mo yele bi chak sokar te yang yele join man ta te mot ni ai rai khat ar baje man miet bagin don na sorkar bat ki perung badai kateng jonga bagan long minister te katar badai sakawai ka jing kedet yang pi dong ban yele election bagan trace tom kum MLA ban bot dia ni kiskiem ban wara jing kelas soyong Ampai perkar ban yo minister. Te hang ta perlu ikertek jongawi. Bangan long komunista. Namar bang ngile i ba atu kipor bala penrit no yang ni ka kabinet minister kat argon. Kalong ka ba ngi banyo minister. Tenrei ban terwai nga ban long minister. Te kadai kamram kumno bat de ban penyat se kastiat ni. Ning kong ngejob mele nga perkat ya konsti. Hadin na long minister perkat kumnon penyat ya kastiat. Pi kata long gimdei ban ong bangi ting man penyat. Hendai ka ai bangi le ka service ka babhai pat ba. Kata ka di ka Markhmat eh. Te hendai ndala wan man ta ban chim ti ban le smai ki komunista. Ban ndala syong po Samlin tu nga perkat sa LD te.
nga parkhat ildi ken kumno ka sekolah kesan kumni ken kumno ka kesan tang menu nga yahat kum tu nga lek kum tu nga supet nabar bandrung sepok am juyo mentang nga syong hakani ka suki benyadon bat kini ki senior mus po assembly ban pet ya kata jing sibanta po assembly kalong siya ka bom langit bat nga simil ding ang anang dehi tu po Samlin kumno nga syong ni kata ka di kawan ka jing kali nga bat hadian nga kan mau tang kawi kan tingong nga duay blay magasyong ba blay ay nga ka jing sauran wat ay nga ba ni suki kan pen khalo yang nga bat ka ay nga ka jing start ba ka jing sauran ba kumno nga na ban trikam hapo ni ka sarkar MDA hapo jing alam jong konrad kesang ma te kata kalong ka wei ka bangapan ay nga ka jing start ba ka jing sauran ba ngan sencar ba ngan penyat ba Samlin pidan nak sarkar an pi mikmar una ka parti ka ba ki manifesto jo ka ki ba ka kran man ka shwak election ki bidai bai bat ka jai ban khasi jantia state ka de wai ka jing oppose uranium railway nang ta bat ka ni ka jing ya ka japot kom uno mikmar na ni ka seng ka thong ni pi se ban long ki manifesto hoi te dang kata ba ILP ru ngila bu pi long ka ga ba ka ni ki issue ka bang ibu adu mta ka immo mdai ben ong ba ka la du no habai dei ni hoi habai dei ben pot usam te nakapo sekpor ngijuk kran hapo ka sarkar ba kabinet ong acu pan paulang hi ba ngidei bandon no lo jong pot usam te ya kani ka bantarung ya ajimot ngam kumno ban pen bangin yo itu pot usam jongi ladang yang patla ban pen bet kumno ngin wara ka development situ ki jaka bordar kata ka ba khamat ka ba ngi bu te bonsian hi ngila ekran ni kan ni dolong bala ban pen bet klo te ka ba na kalyang ngi bat de gidon na coalition pi ngimdai bagi chong than te ngi don armut te ngi bot dia ni ki issue mdai tang ka bordar issue habai dei bat ni uranium adu mentaru ngi long persa ben bat na kalyang sokar MDA ro kanam kwa ro banyak chakmat ni te habai dei bat de kan ni ga raruis ho ngi pej tu ngi persa asa hari kumno mi khmat mentang apen ngi ka jing jam mentang ni ka lockdown ka jing jongi kum ka state kan ton chibon ki kena jongi ki bawan na bar ban poi be ka state jongi kim la ban poi shu hi ka biar po ko hati ngi hab le tu apet ka jongi jonga ka ruri tu ngi don kam hi tabalong ka ga ba don kam galong bangin don chua kita ki proper mechanism kumno ban check beda kibri ban bar kem te ban yo lai lan ban rong ni ke te ngi mata ni ka system ka jongi ngila bu ye ni ke entry point ngapet ken haju ko por ngi ka ni ka covid 19 mo ni check ikini haka screening point te haju ko por ngila kren po go sokar ba ya kan ingin pelong sendon kum taka entry exit point hi haju ko por te mentang ong ka ngila ban le no ikani mentang ngila on the way long progress ma ngila ban le ikani kamon kalai da ngi dalak biang ki la cing da kamon ngin se kren bade ki nongilam ki chongi mo lagi ki NGOs ki we ki nongilam ro ini kren kumno bani perkhat lang bahkan wara ro ya state kamu di kitu ban pelong permanent no entry exit dan dalam ka tu kamon ngi ki jingting chongi gede kata kamon nangila yo ya ka tu bade kamon da ka railway kawan ngin sa swan tang ki ni ki train ki ban ket ini ki marbam ki marti kini kita mo tegen sa swai kita ken te long ladam padon ni ki jing ta ngim la phi ban ken sting mai jaj beri jungi batang hitro ngim la hiru ban ong ba ngin sia kop no ban ong ngila biang te ki jing ta ngin don kam te kum ka parti ngaso ya kan ni ngilong concern ma te sahabe dei bade ka ILP mo te tu ko por ka ILP ba ngi ngekran te hadu bangi kran lingkong hapo ka sarkar ba ngi warra ya tu ka common minimum program tingi adik LP kim priang ngi kiong ba kamlong o ay damlong tim don na kawai ni tangan ni te hadin ki susyam dong ki patmi itu kuat adu mentang atai te hadin tu dengan pen i ba hadin ki jing dawang i kapor ka wan gani ka CAA ba ngi pen im ba ya tu te kalami ki jing kali kapor ba file nomination ni ka MDC kiong ba kumno pis ka ya ka ILP ngi ngila dawai kan ni ba ngi nang pen im ya kan ni bat hadin ada ke MDC kum tu yang ba kajingkran jong ka statement ang tu ko por ong iba ardan ba ka parti jong i po jing lam jong i tu ko por ngila bo hakmat ya ka LP
lada ka parti jongi ka yo ban yalam ya sarkar mo ngin pentai kambek kata fi Andre long tu ko por ki ba ya parti jongi bagi kwa ban pentrai kambek ILP ki penjab ingi tang armot teka pa ko kim kwa abi tu ko por kila no kanya kata ni long sekran nang ta kalong sembeki no mo kiklat no ya kani nalaklat ya kani pada te ngim susu ban ong na ko pan te ha bakon ngi chu ya pan kan mau ya ka sarkar bat hadin kawan kan ki ki aksi te hang tu tengi pan kan mau biang kan te kawan sakajing kwa ki paj ba chongi do babon balang mo ngim la su benong paj ba belien we ki bandawa bat ka wi ka sul da ILP bat ni dasok kuman ba to ko por ngi khot ya ka special session nam tak ILP baru kila kesanut ya tu tengah so bagani kalong ka ka bang job hak state ke jungi bagi la ban pas ya ka resolution dan rei ka bakut ban te ngi la pha se delhi gum tu te hadin ngi lai bot dien gum tu te ngi na ong ban pen bet chwa gum tu ka don ka Christmas ka don ka New Year gum tu na kalang home minister Amit Shah tu ko por ukuran hi gum ta hadin nang tu ka wan no ka jingja hi ka ni ka CAA ka jingja po isyamati gum tu te ka jasa yudu gum tu te ngim la ban chulit kloi no TV namada ka lo an order ni ka state ke jungi kambiang kum no chulit her rescue wiki chapo Delhi mo te mata once coronavirus kalong no kum ni te long ya kani ngim pat chong thait kum ni ngin ha ban lit bod dian piang pat ba Samlin nalor kiwei pak department kawai hi ka department ka bakam kongsan ka piban kedai ka PHE ko bam di kedai ka kongsan hapur ko state dan ngi pai tang kini ki benta chung ki tu kan ki benta chung ni ka rilom khasi jentia jungi ni babon ki snong ki thak badang dunah ko kin haban ya bon habia jinga ben tong tang sulor ni kran ngi ko ka ba bet bandi nomor ko ke buan chung PHE ngatrai PE pe bon sen pin i bakar long lati kalong kum ta ka ka thong ni phi trai ban kampen jana shu ko jing sakri chung ni department ju phi ho cái ba cái này có bam di te ko ba kong san vi man ngi ki pri ngim la ban song sinong ha kono ko sinong klam ko ba kata phi gi snai ko ko ying pe chwa ka don ne em bang isna ka don em kita ki pung bangin ti bangin sna bangin la ban yo ko te han ringa bat ikani ka subject ka ba physically phi ka dei saka subject ka ba don kam tam ya ka jing im jok ni om tang ban im ban khoi ban suba tangila biang ko bam ko di ngi laj na ki jing pang ba fer fer te yakani ka subject ka bang siam ngi thu hok ya phi haus nam arja khat pra khat nyu khat pra ro ngim dan buon kita ki sanction yang ka scheme bat tang ban siu ki tulap mastro bat workshop ro ma shu atau ko por masluan mga habub da ka SD nam ta ka tulap chunki te dan ni te kum minister nga so don ki jingket kli ngim la ban le da kum pan ngi ha ban yak site nang ni chikman tinggal persang tu ko por ban penyo ki scheme ba per la ga de ka state plan la ga de na ka RIDF la ga de na ka nesen la ga de na ka NRDWP tinggal persang ban penyo te arjar khat pram tu ter nglaya ka sedang ki mut hadu arjar swaban poi arjar khat khandai kemut ka scheme ki lami bon ba te kani ka jing mi bon tang hi tai bentai bai nga krania PT ni sut ni sources bang yo yak funding kadang duna palan te kala sha yang kumno ban pen poi lut sini ki snong ki ba PUE ke bangar ngatem tang ini pisa ba khandiat kanam la pen pelong dan rai don pok menta ba de ba wat la katarung i persang hi ban ai kat ba kadon ka fon te nga sedang ban pen imi ke department bat haman ki sub division ba division ha tu ki por kim don kam shu bat kala poi ka por bi ki officer kam kwa shu ban le office don kam te manta kamut kini kam kila bon kam ha haman lagi subdivision kila don ki scheme kum ba south santali fi te kini ki scheme rum de ki barit ki don ki ba shpau kur ki don ki basan kur ki don ki ba khatsan kur te kani kamut kala rap ba kumno bat de ban improve ban pen bhai kani ka jing sa mi kum bam di te hauni warja khat pra khat khandai ka once ni ka scheme na po ka center government kani ka jal jivan mission kani ka long ka mission ban ai syakin nong kendong kawai pakawai ga tluiang hi tekani ka terkat ka bamanta hoj senpet plei bakot kubor klami kini kita klami te ngatrai nakliang ka jongpi
piloi dan mereka ka kam ka bangi mot ban pendap yang ka thong ban penpoi umbam di seman la ka wei pa wei ka long yang po nong kendong ngilabu ka terkat ka babiang ma tementah gani ka senam arjar khat khandai arpau ngiyo nyau phokrur ni ka skim te ka tu ka nyau phokrur ngi namla ban le dik skim thamai fi ngi ai retrofitting ya tu skim ka barim ka tu ka ka ba pahu tu sinong ngi sim bangin ai connection bet na ka tu hi saki ngi yang ngi le shwai kata na tu ka nyau phokrur ka bangiyo te na ka ni ka nyau phokrur ngi yo to kala ka kam ka badang trei kala dang ya chek mat cha te man taus nam khat khandai arpo ngi yo ya ka allotment na ka jal jiban mission chispa nyupsan kru te ini ro ilong tang khandat namar ka terkat ke jongi nam tau khat khandai arpo ko long news pa kru te chispa arpo chispa nyupsan kru ka mat kam palong ye te plus bat ka ni ka 10% na ka state government jongi ka long 10% te long tang aspa kru tam te manta na ka leng ka ni ka jal jiban mission ka ministry kala ajing mod ingi banle da ka convergence na gani ki NREGA bat na kini ki wigiwei EAP ki badai na ki World Bank na kini kitai ngem kan kala na chani ka jal jiban mission kan convert na itu ki fund kat pangila kamot kumno ban terkat ban pendap ya ka skim ban ai saman la kitlu yang sinongandong haus nam arajar alpusah te ka terkat jong ka central government kalong ta hari ni hang ni don ka election arjar pulai te ngi kwa ban pendap no yakani suaya kata kamot kan long arjar arpoar te arpoar kamot ngi long double kata terkat naka khat khandai arpo ngi terkat news pakrur te ta ngi mot ban pendap kham kloy kata ka long double ka pisah ka bang pelon te ka tu pisah ka ngi terkat man ta ngi le na dong sidong ka poi khat saus pakrur tam nam taus nam arjar ka khandai arpo hi te yakani baru amanta kamdai ka pasok bancuang no ban wara ya ka fund na ta ka wi ka department sakani ban transfer ka pisah kadon la ka jong ka chinge tamawat la kata ngila khot ik meeting ba fair ngila pelong ya ni ka meeting nadu chief minister manga deputy chief minister bat baru ki principal secretary ba chief secretary jong ka state ka jongi te ngila pelong ya ni kumno ban terkat ban penulong ya ni bat man ta ka adang wandur ba ya ni bat ngesa kebasa am ta kalong tang ba kumno kan poi ka pisah ha ka account jo ka PHE nam ta kan ka jaljiban mission mod ha ta ka por ngila laban pas piet susu ini kam ka manlong double triple ka jingpon kam ha po ka PHE department tengah pet leng ba kan ni ka program kan ni ka jaljiban mission ke ai ka ba pi ang nuot ka try kin yo ka jiman to ki pai ba ro te ngakar pa ro ki pai ba bat ya ki nong song snong bakin ki jing kersan ba pura haba ya dei ba kan ni ka scheme khnang ba ka terkat jongi ka sarkar kan nong ka bachom ratang bangi bancuang tang ka sarkar da kipat ba ki bon ki jing parsa mantan nong tum long ban bu top nong tu kam long kalau ka ba fi te khnang ba ka nyat bet pan ki jing kersan du ki rang ba snong ki sim ki baro ki ba involve ya kan ni mo nagi seng malang nagi panang ki ni ki reurang ba ki media ki ni rap lang ki ni kumno ban pentulun mi ni kam sakman khnang bangin la ban penpoi saman na ka wei pa wei triwiang ka badon kumbasan lak riulak tuna ka longiang hani ka state ka jongi ba denong kondong te kan ni nga try dang ni la ban le ka ni kumbang la mai phang manta kan no ka jingkar khu ni ka sarkar ka ba ngi sakri manta te nga so sorong ru minister kan ni ka mission ka don bat ka kam ka bang tray kalong ka bakia tang da ka kia kan no ru kum kinong yalam ni kwa ban pandap bo pet ba nyu i kam ka bang tray ka kumno vision ni kini ka jing pentri kam ni ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 nam klang Hoi kani ka Greater Shillong Water Supply Phase 3 kati ka scheme ka aslam ma ka ika daw ka bal se ka sateng ni project pi kani ka project sateng na ka dei to por ka taw ka long kan chipori khenjat kabat pen kre ya ni ka pennya ka simpor lupa cisnam na arjar pra kan sedang hadu arjar khandai coba bentot so arjar sipo te kani ka skim tu ko por ke bang ila pentrikam te ka dawi ka long ba ka jing trikam tu ko por ki bon ki kan ram ka wei ke dei ka jing penslam
Habaya day bat kini kumno ban penyat gini ki pipeline. Te kumno ban yo ke NOC phimla ban chuya kum tu. Te sakawi ru ki don gini ki pipeline ki badai ban late na ki jaka ki balong private land. Te da kalan competition ganam don. Te mot ngin namla ban hab negotiate iki. Te kata te sakawi ru tip bag department tu kapor kimla ban simkia ki don la ki jong ki daw ki jing Namar hadian ba ki kandu kawai hadian kawai ki jing te kene project kalong basa dian hadu kan ni kinamla an pandap yang terkan ngatrai don hang ni hang tai ki ba ki kandu ya ki jing te nai to ngasno ba kum minister ya ka ka bang simanta ngam dei shu ban blame ya no ino mo tim ka jingket kli ba kum minister ngakwa an pandap yang ni kam te aku tu kapor ke bang sim manga ngali inspection tang marwai kum minister bat ki officer ngalai ya pot dam tang ka tu ka in dock wells benchna ya tu ka pump house ndon ni padab ai ti ni pipe ban panya tu na kanika TP kanika bahe tam ha po mo flang ru pas dang ai ni pipe banya na mo flang hadu opo nrimer mo turu pas dang ai stang ka tu kan ni empala ban ai te ngali inspection na du na dam hadu ang ne pon rumal te mentang ni thu efi kalong ka ke bastonat ba nang kaliang ka hapo dam hi ya ka pom house ni ladap benchna padap lon long ka slap ka bagitong ladap lon na dong sidong te kani ka TP na po mau flang ro ngi ladap te bantas ni ka umbat ni pipeline nado nang ni na flang hadu ang te ka top ka bahe te po 6 mile ka ngi ladap te ka ka apoy hadu ang te ka kene kam ka bangi ngayat ha jingat nanti jong aku minister asnam siteng ka ka along ka bas tatam banyak compare ha tu kisnam hadu ban simti mga ka kam ka klamya ai te ka bangali inspection nga kalong sukses sa ni ka kam ban ngai iba ladang ila laan pandep ni ka kan long sa jingkar ku ka bakraw te handai ngam penting na bagi pat ba jongi ki bang nut ni ka baka sorkar jongi kan pendap ya kan kam kan sorkar MDA ngalai kan chief minister bak lakum no ya kan kam ka sa ngidin pendap na manta te ngapet manta hakabaya day ba de kan ban penyai ini ki pai hang ni po silong ha tu ko por ka pildi kala ai ka NOC ban penyai ki pai but on dah bakala ai ka NOC na kan PHI ka tho sa pildi ba ya kan ki banta ban penbapat ka surok de ban le dak PHI te ona kilas yang ban penbhai ka surok ba de ki ba kata ka jing penbha kamlong ka ba iskam kalong ban ba itorti pat nak tak tahu ki weng no yang tak NOC pi ka dun jing yang ta dan din along minister ma la khot ya ka meeting dari deputy chief minister la convince bat ngala ong to nyakot no ya ka ni meeting kanang ban yo penyanyi ka ni bat gila ya chakman bat gi yong di ban ai ka NOC bat iya kan kamban penbha ba de yang ki surong kan le hi no daka PWD bat ya kan ni hajing sya ka pisangi habangi ti mangi ya surong ni hab ai mangi PHI ya PWD ban repair to ka surong te handai kan ka scheme ka bla aslam palat ka maong fi ka pisaro ni kaladang duna ka fon ka bangi yo ka por bat ka dor ka bamta kami hapsyo te habai dai kan ka bantaru ban bha kan ka surong ka poi khat nyu krur ada ngi penyai nek silong baru kawe te ya kan ru ngilai kran nyokro tang ban repair tang ban penbhai nek silong onal de siang ini kipai te ya kan ru mentang ngilai yo sanction na government bat ngim pa shu ya pisa CPC ngi pa direct no saka PWD bahkan da ya kam kat bangi nang ti itu kipai mas ndap nginam than kat badang dap ginang penbhai silong kan nyatar te ya kan ni kilale da ka joint inspection apa deng kini ki engineer jong PHI bat ka PWD na ikan sedang te manta hang ni habang ila yo kini kemon ngilas tunat palat dai don saiwe ba dai jing hang ni mar nakilang ki kontraktor kem tre shu ban trei ya kan ni kam nomor kador kan ke bariam ni te hang tangi don ka jing slam khendian te nakilang jong aku minister ngala khot ik meeting bat ke usa yang khot ik kontraktor bang nyarap ya ki ngim dai ban ya ki te kan kam menta kum magalong haka jing tri kam go jong ate ngaso ba ngala asim yak sinjam ka ba khamlong stat khendiat bani ki we
Te ke ka bang le nang ni mensua kini ki sonor top mo ki bahe ko mau nang kuar ka we satu sepo kini sini po jan FCI ke tu sinong situ ka ka mulai satu ho mo se ka mulai moro kini ka po ka lemparing kini ka light core pi kini gidang sa de menta ka bun la dam kebarang sa am ta ka destang ka light core marka light core kim sha na marka de ka forest bat kata ka forest mensua ka de ka sinong te ki IT no ka forest bakan pe yang ta jaka te menta ba de bangin sinai ta ka top ka bahe ang ta ban ai sini nong thumai kemut ngin mla su ban sina na marka sinong ki ong kumnung ngin ai sinai ni ka top ban ai sinong thumai kat bangi ka light core mi hi te habade yang ta bade na ka department te ngala panmang mata ka scheme habade bat ka kritar light core water supply scheme ka bade arpu prakur te ngala ayo sanction ta da ka state fund te ngatrai ka te ka ro hong te ka nyat bank te ki ki bangile long kita ka jinyat lenti jong PHE ka jing slam jong ni ka project ka jongi kabot ladang idon ka mon bantrai ka mon hoit kala pensimpor tang bakam kayat ngila banyo ya ko hande baro kata ngi syue kren tang ka jingi kren hasait kam don i te manta tengah sultanan ke ka bang kren ku minister bang so ban ai ku bleiru ki ofisar jongi bat restom ha bat ngila la an pendap ya kam kat ba under day ta ka por mon ngila la an penyat be ini ka scheme stang sistem tam ko ngila yo yan ko kata nga ai ka asran sekipat ba nong sinong jong ka sosilong hi brok away Kuma piang meneba kipat ba ki Punjab tang arngot ki MLA na ka HSPDP te arngot pilong minister fi kadang em ko jing penbait ba le se da kapali menya bat minister kata hak tu por mo long ikran long ji ikran jong i tu por ko long ni masan e kum tu ikran ngile bi president ngim la ma chorai tang ngabat tenang lang presiden berim jong i tu por wang ba kam minister de ban lebih ba Samlin nomor along senior ka parti nomor ajab arja kan Rio ka MDCV de kam minister lebih maka te hanrei ke tu ga jan kum tu ka jingi thu jong pi ka long bangi ha ban le ban sim ka rai khat ar ban man miet ha ka san tarik man ru tarik ni ha ban le suwa te ka to ko por te ndalai kran hang ta ni ra chule ka le taman yo banya don government te ngi kmyo hi banya kran se suwa ban le idon te jingi ke du kal barnik bat armut ki biru barnik arngot ki biru jonga ki on le amno ngi kot kumno ya kan ya kam oto ngi siap jadi te hadin nang tu to le ni ngini ai ban talang ni klem ong ra em nya ai bentalang ka bede ni ka minister dengar hukum MLA job rangkat barnik dengan ai bentalang te ta jing ong jong ai bentalang te ka sukut nang ta klem ya tho klem ya sain klem ya ong hi ka kata ka banai kata ki te han ringa ba de kum ubri ke ka bong ai bentalang hab ai fi imde ra banong tolong ya kan ni bede ngilai penbej da ka jing stu jing mot lang te ngaru ngala ai kren barnik ulah menjori ngon sepet akan nong kapor na lade ka bangin ya kan nong surprise be poi perkat kemul ngila apa ya ai kam ne banong bakan dapat tip no hakatangan ai mga tau banai ta tarik kam don kum kata ngin sa su ai surprise be ya kai bapak ba kata kapor de ai ru ndanga nga ai ru ngas kosendan bat ki pres indal nga barnik kan itanat kan pengidon tang armut ngim pa bandon kono kajing pen i banong banlong da kum ni kum tai ringi tang bro armut ngidon ni ka along ka way beda ka aset ni ka sarkar ka bangim judan ke jing pentot igini gitai ngiyat be yakam way de berkam sarkar ngiyat be yakam way de berkam paj ba ngiyat be yakam way de berkam parti long kayat bek adu balong ta teng sutat bhai ka ni te ka e ka bang yakran ka chulang bet kata te man taru ina yakran ni bat mane ro nei song bat president jongi ba kumnong in le to in se pen bet bhai ka ni nai kar ki than maka ni ka situation ro kalong kum ni nai kar ki we ngin ya bat yakta khadbe ba Samlin khandat na rangi yo snow kipai ba kan yo snow ya ka jing snow jo pi lor jong kan ka sarkar bomta magdi sarkar ya sunrap lang kumno pi yo pi sham me ka jing yer komsen shar khadar ki we ki parti ki bedon lang ki minister khamtam kumno pi sham pi hapo ka jelam jong kondat sangma hoj ngamla aban ong ya kata
Kidon ki minister ki bapet ki batrai kum minister ndak state. Te na pleng chongi badai kinang bon ki minister ki badang thamai. Ban expectan hadu kataru ngimdei ke. Ngimdei ban thau kanyakta. So kum ngaru ngala banduna hang ni kataru ngimdei ban yathau. Te hanrei ke ba ki don hang ni hang tai jingduna khandiat khansoi kala bandon. Te long khsanchar khadari ke nambiang lun. Te coalition platip himo. Teng ladam yo scheme khandiat kilang oh ba ngi bom dei parti lang ro kila bom ai kila bandong kumta. Hanrei nakaleng jonga bade kum unong mikman gisutu ka kam ga ban balance lang nga hable um ta kai hanrei nakaleng jonga bade ngatri ni ka sarkar nga so ban ong ka don sipun ki jing duna hanrei ngele bade kum no ban pen bit pen biang ki jing duna kai hanrei da siu knyum bet ban ong ba kani ka sarkar kam ai scheme yang kani sarkar kam le yang kam le ya kani de kum nong mikmat wan skmat kai pen i pen kre ka nyildi teng mata ngi ong ai scheme hanai pi kum no mi khamat ngi haban peking kai ka scheme ba pen kre kai pila ong ki ofisar la chong teng ka scheme ko jongi ga dei bangin perung kum ka PHE ne pludi kadai ka samoi bangin perung scheme hakani ka por tel dangi ngi pa ni tu ka project hakatu ko sinong ki pha maki tak estimate ndon teng mo kai gam don teng ngi hap le la kale e tu kum no ban pen kloi tu nanti kidon pada kino mikmat ki baso tu ki pen kre lo panadong sedong masen masen pane tu ka meladon masen pane tu ladon la biang lupa kemut gi sanction tu ka skim berbut ni dan dai long ka jing long no mikmat menta kuma pikeli fi ka dai mar kambon hi ki bat mai te kumba ngatrai ka di ka sen ka baning kong hi ba ki MLA kan wan ki bat mai tu kan ni te ngi persang hi bat menta ki la kelarang ba la don as 6 tam te ki la song yesu tu la dong don ka jing so tu ka bajan te ijing ko te idon himo abang yaya tengla ban ong tu kim star kim pediang yangi kilong bahe kidon ki report ban ong bakim sngau khan brio yangi dalit ot lek nam ru kim le kum kita ka don to ban rei nga nga ju ong yaki phim dei ban ong ba da don kono jing bakim star kim le chu star mo kai ko chu star long over or control ki ban balance long kita kai te kita kalong katon kacing stu jumot kum ba kalong menta ngasu tu hok epi kini ki MLA ki ba job menta kilong sya ki brio ki baloi loi bat ki basida kim dai than ki brio ki ba kangar bat ko abori kim dai than ru ki ban panki sarkar ngai kani ka kru ko ba menta ngai ba sansari kani ka benta hakani klip mat ka jongi long kalong sya ka ba itanat ba te da long kum ki por la lek te condition das tu kajing ya thuat MLA la long ba thuat kulai tan rei manta kala dang sin ni ki brio ki nomi khmat ba ki jiet ro ho ki dang samla karta ki rang ba deh kajing mut jing perkhapi ngasu bat ajing ro ini ki MLA jongi ki badan manta hakani ka sarkar bat nadu chief minister deputy chief minister bat ki minister bat ki MLA baro ngi Sri Lanka wai Kublesibuan ba Samlin te produk pleso na iba Samlin ni ki jingya nanti jungki na ya kejingya nanti jung ina du dari dang long kena kejing puria jung i wat lai las dang karta ke balak kame hanai lapoi sa kathong kat kum kejing angnot ke jung i tinggal ya soro ya ki mat trikam ki ba kumu unong mikmat bat kum minister buran hapok sarkar iba idan ban pen urlang syabakan kot kene kasamoi te ngikit bokep yang ipiba ban pipilan pendap ya kathong ke jung pi kublesibon kublai pir